El nom Montsoriu va ser citat per primera vegada a l'any 923 a l'acte de consagració de l'església parroquial d'Arbúcies. La capella preromànica permetia situar la construcció al castell primitiu a finals del segle X, principis del segle XI. L'any 1019, el senyor Amat de Montsoriu apareix com a vescomte de Girona i a l'any 1038, Ermessenda i Guerau de Cabrera van fundar el monestir de Sant Salvador de Breda. Guerau III Pons va escriure poesia trobadoresca en llengua provençal. Aquest senyor s'identifica amb el nom del trobador Guerau de Cabrera. El 1191, el comte rei Alfons I el Cast va fer estada al castell de Montsoriu. Pons de Montsoriu van participar a les conquestes que va encapçalar Jaume I. Com a benefici en van treure una quantitat important de riquesa. El nombre de Montsoriu fue citado por primera vez en el año 923 en el acta de consagración de la iglesia parroquial de Arbúcies. La capilla prerrománica permite situar la construcción en el castillo primitivo a finales del siglo X, principios del siglo XI. El año 1019, el señor Amat de Montsoriu aparece como vizconde de Gerona y en el año 1038 Ermessenda y Guerau de Cabrera fundaron el monasterio de San Salvador de Breda. Guerau Pons III escribió poesía trovadoresca en lengua provenzal. Este señor se identifica con el nombre de el trovador Guerau de Cabrera. En 1191, el conde rey Alfonso I el Casto estuvo en el castillo de Montsoriu. Pons de Montsoriu participó en las conquistas que encabezó Jaume I, consiguiendo grandes riquezas.